No, cascada dentro. Te canta, te llama. Mình bùi tê in vai chung ai lan lòng thu có soi mà sẽ đua cần soi tu ina ở soi đó khan lòng thu soi nó tu really cái này cái soi kiểu vaccine lòng thì cô cái sao với India hay là người bùi tất cả lâu cái giống giống tê rồi lòng bùi tu giống giống tê in vai chung ai han cái lòng em mà press meet le abi cái tin kan college HBC chung ai han cái lòng em mà mình support trẻ em mà tin kan principal te teacher te le student te sabai me hanin enki ma han min support ta inso ana kalom ta me mewa chuan sports discipline instruction te le instruction te longman tam tak min pe a kalom ma abi te tin min law chol moi na sa em china olympic zo te po khanin robui takin min law chol moya voinya po robui takin min law chol moya kalom ma in zo vai chunga han thinung le tam se tin lom thu ko soya chuan voinya hai mis pare min law te pui la khoi takin law den sa feliz di day po chunga kan khalam te di shar men den te de chot men support ma ka selo lo mi se an ni chunga ha kalom ma the zo ko la executive tu te an ya an ni chu bang chuan an chunga ha thenum te ken boi ni han lam tu ka selo le lu ko ka enki ma min choyom tu hoki mizoram chunga po kalom ma ka sai kim zon lo di shi an bang chang khoi te ka sai kim lo te min lo ngai dam wala min lo shi thla wala chuanin ka sai du le pakhat chu tun chuma han keni women's hockey team han endurance medal ko support no kan ran lak le na nia alom ong ka ti me le mizaw me puite men law le puite men law support che me ya he medal hi kema ta bi ni lawa mizaw inga kan thochwa mizaw ta ve kan ya chu bang chan he medal hi mizaw ta ni hadan sai lu ka kan tournament khel te semi final kan khel ma she pool kan pool last match kan khel khan Canada ne kan khel te po khan in pressure kha sam ve ma kan se ve lo du chu mizo me puite min support le min chong chai puina wangya lewin he na kan chang ni in sha ke ma me man tak pun Canada ne kan khel khan in kan chang lo chuan in tournament chang ha kan outdoor na kan jo pun kan outdoor na an ma ni kan chance ne shazo ka hun last quarter khanin